بگشتی روشا که لباکوری کردستان ترکیه هیا و پیواجو و کار کمیسیون و اتمسفر کووید داویه لباکوری کردستان ترکیه چه بویا ام گفتگو بکن دیگر برز آلتانتان که پارلمانتاری برای هدف لپارلمان ترکیه بو هر واش و کار سیاسی جباجر آمده و بمر برز آلتانتان باش سروک پارلمان نمان کرتلموجی گوت مروف هند جاران ناخوه باشتره حتی که باخوه ما بس دبی گوتنا سروک جهپی با اف گوتنا سروک جهپی تو وقت تصادفی دبینی یانجی دبا کو پلانای لپشت هبه پلان اوه یعنی بری او چند هلبجارتن یعنی سالا 2018 هلبجارتن سرک جمهوری 2019 هلبجارتن بلدیه یعنی هرمی خصوصا جی هلبجارتن بلدیه هرم استانبول و 2023 دا دیسا هلبجارتن رئیس جمهوری و 2024 دا جی دیسا هلبجارتن بلدیه استانبول او هر چار هلبجارتن دا جی هدف yani ana bu Dem Parti alikari CHP kiriye. Yani hususen ji helbijartına 2019 Abdullah Öcalan ji İmrali'de bu hincili İmrali'deyi mektup şandiye. Yani yeki profesörü dersimi Ali Kemal Özcan bu vesayet istihbarat Türkiye mektup ani Abdullah Öcalan goti hun karışı ve hilbijartın nekin ev mücadeleyi nevbara AK Parti u CHP'yi tabi JVP ve JOY'de Dem Parti, Kandil, Selahattin Demirtaş ev mektup kabul nekirin. Yani gotin ev dereve liske denge xwe danine CHP. Ev ittifak jî li çar hilbijartirê de jî devam kir. Bes ana tabi ev denge, ev ittifak xera bûyî. Yani piştî ev destpêkirina ew pêvajo navbera hükümet, AK Parti, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan, Mesut Barzani yani Brez Mesut Barzani ev hamu alikari ve pevajo ve halkirina ev perskireke Kürt kirine. Yani ittifak degiş bu. İcber ve havi ana tırsa CHP eve. Yani dibeci eğer Kürt disa denge xwe nadinime em nikarim biserkevin. Yani hem hilbijartına reis cumhuri de hem jî hilbijartına belediye İstanbul'da. Çünkü denge kurda gelek mühim dengeyi nav Türkiye takriben 20 milyon Kürt heyi 12 milyon. Ava nirxandina nava CHP'da bres altantan. Ava zor degelek zalal gol spas jtara. Le aviye ke matrsiye dikha ser pêvajoya çareseriye eger heye ko nakokiyeke ciddi di nava komisyonê da jî çê bibe ji ber ku endamên CHP jî tê da beşdarin. ناکۆکی هین نەبەلی بەس ئەم دخوازن CHP jî destek bide ew tişta bêdilî ana yani bi ziman bi dev destek didin bes li her gav de nexwazin ew pêvajo wê serî çünkü eger ew pêvajo ve seri heri yani bi serkevî wî çaxî ittifaqê Kurda bi Devlet Bahçeli û Tayyip Erdoğan ra dewam bike. Ew jî wendabûna CHP'yê. Halbuki ew mesele ew ne meseleyê hilbijartinê yani her ew meseleyê hemû Türkiye'yî hemû Kurdayê, Tirkayê, Sûriyeyî, Iraqê, Kurdistanê yani heremê Kurdistanê وقتی امی بسرکفن او پیواجو و هر سری بسرکفه ام همو ترک کرد عرب یعنی چقا گل دین مذهب اول هی ناو روشلات ناوین ده و راحت ببه یعنی او نه مسئله
قزنجکردنا بجا پرس اوه برزال تندان یعنی پرس من اوه جهپه دخوازه کو پیواجو تیک بچه و اگر بخوازه هیزا و هیا دکاره کو پیواجو تیک بده يعني نكار خراجي بك بس اجبو اوابونا يعني سركفتنا او بيواجوجي ولو بدلي خبت ناكي يعني اساس مسألة اوه باشه لی وکم دوزانن کو آلیا که گرینگ جی یوی پیواجوی باشوری کردستانی بویا رئیس مسعود بارزانی سروک بارزانی و نچیر وان بارزانی و نحموتی دا بجدار بونه دا گوتنن وی داویه ین باخچلی دولت باخچلی دا دربار سروک بارزانی دا و سردان اوی بو جزیره دبک و اف جی هر تشتک وصابه یان اف هر تنی گوتن اک بو خلاص يعني طبعا او هاتنا برز مسعود بارزاني gerek mühim bu. Çünkü Melay Ciziri heri mazın Kurdayı, mutasavvuf şeyh alimi ejbo civina vi yani konferansa vi hatına vi gerek mühim bu. Hem bedele Kurda gerek be keyfxoşi kir hem jî aliye siyasi jî destek da و سپاسی خوا تشکر خوا لبرز طایب اردوغان کر عبدالله öcalan جی کر بس خیر نخوازان او پیواجو اکو دخوازن خراب کن او تش تولیهف کرنه بس جوی مسئله ده جی yani آخفتنا devlet Bahçeli جی عشق بو جوابا او بروی برز مسعود بارزانی جی عشق بو yani اوقاس عشق بونی نباش بو gelek bi diplomasi bi dilxweşî min nermbûnî ew her du alî jî ew mesele wê îdare bikirana bes mixabin ew jî wek qezayê trafîk çêbûyî باشه Abdullah Öcalan de dawîn hevdîtina xwe da li gelşan da Emiraliyê hişyariyek daye hişyariya têkçûna pêvajoyê yan jî hewlên têkdana pêvajoyê heta veke kodetayek jî bi nav kiriye د نوا کردان دا هنه کو پیواجو خراب کن یان حز نکن پیواجو سر بکوه tabi nav Kurda da jî nav Türka da jî gelek grup henin yani praniye wan dixwazin ew pêvajo wê bi ser keve bes gelek insan jî grup jî partî jî hizb jî heye naxwazin بالسركبه وظيفه ماشيه قالك ام لهر حركته خدا مدى ام دقات بكن بالدبلوماسي بالنرمبوني وبزمانكي خوش ام او بيواجو دوام بكن تدبيني كو بكاك بحمر ريخستنو بيكاتين خوفا بالتمامي به یکی رای کو دی پیواجو سر بکوه قد پیواجو آستنگ نکه نک به بریارا سر کداتی پککی بلکه گروه پکه سر به پککی رخصت نکه نوا پککی هر چی اگر هیت تشتگوسان چه به او tabii sualeki giringi mühimi yani kes ne kare beji sedi set işte hamu PKK yani sedi set حمو اق پارتی سدی ست حمو ترکا دستک بدن جوی پیواجو او نه ممکنه yani muhakkak چند grup بس هجمارا ون çıkası sedi penci ده پازده بیستی yani azce tam nizanim بس gelek grubu insan henin nakhwazın ev پیواجو ve her seri برسا داویه برسا ancak yani ana بله کرم که Abdullah Öcalan tesiri pri yani prani PKK'ji be Abdullah Öcalan'a renen yani. بله ایرو سروک پارلمان نومان کورتولموش گوت کو به فرمیبون زمان کردی قط نبویا روجاوا کمیسیونه یعنی نهات یا نوا کمیسیونه دا دوی که چوا دنرخینی دبا کو کمیسیون به گهدان به زمان کردی یا فرمی کردن به کار خود درباز بکه یا دم پارتی گوتن لی نکریه ana yani herkes zanı
بس او تشت او قاس زلاله ديسا نقاش دكن مناقشه دكن او وظيفه كوميسيون انا هين لبريجي يعني سري حياه بني سري حياه داوي او كوميسيون وظيفه وي نت تاسيس كرنا دستوركي قانوني اساسيكي نوها او كوميسيون جارة عولجي يعني سروك مجلس اني زمان جو وظيفه ما تشك بردانه اكو كي تشك بردان او حقوق وان حاطنا وان وقراندنا وان امي او تشتا امي حل بكن وكي دي وظيفه مجلس تشكي الدني يعني دستورا نو قانونا نو يعني كردي وببي زمان فرمی یا نه یانجی زمان پروردهی یا نه او نه وظیفه کار او کمیسیونه yani belki 10 sal 10 car 20 car ev mesele tekrar kırını bes disa depirsin mesela ana dibejin acep ev mesela hatiye nikaş kırın ya ne hatiye nikaş kırın yani ev gaveki duyemin البته پرسه من نمان ولی از خوازم یک تشتی به کرتیج من را بیجی هویت به پیواژو اقتصادی چنده یه شخصی هویه من هی بس هوی چیه yani hevi du gavı yek berdana çeki ev veçe bebe ab serkeve bes gava du yemin و هری مهم دستورکی نوی mücadele demokratik evji reki duru dreji yani sediset ne mümküne Kürt her daxwaza kazanç bikin yani bistinin bes derece gav bi gav inşallah ve biserkevi umidi min hey پارلمانتری برای هدف شروع و کار سیاسی برز آلتانتان جامعه و به مربوط سپاس بود